24 ga mmogo le go buisana ka ga ba tsileng go tshwaragana le go gata mmogo go aga bokamoso jo bontle jo bo tla kolwang ke Batswana. Tlotlang Matlhabaphiri wa bega. Baeteledipele ba dipati tsa sepolotiki Tautona Advocate Dumaboko wa pati e busang ya UDC le moeteledipele wa kganetso Re Dumelang Saleshando wa BCP ba kopana jaana semmuso e le la ntlha morago ga ditlhopho tsa setšhaba tsa 2024. Putegwe e ne e itebagantse le go rotloetsa go tshwaragana la dikgang tse di amang puso ya batho ka batho le ka ga ba ka agang sepolotiki sa motia mo legatsheng leno. Politics needs to be rescued from being bitterly competitive, from acerbic exchanges and utterances, disparagements that are ad hominem, that focus on the person and not the issues. We need to raise our politics above that crass level and reach a level where it is genuinely about ideas and solutions. I extend the brotherly embrace, a hand of friendship, collaboration, of course competition along the way, which is natural in a democracy. Our democracy needed change. Some had said it will not happen during our lifetime. You and your party have achieved that, and we congratulate you and wish you well. We will play our part. We will indeed focus on the issues, play the ball and not the man. As you've also said, when we criticize, it need not be in a manner that demeans. It can certainly and will be done in a way that shows respect. Moeteledipele wa kganetso Re Saleshando a re lemoga thata tiro ya gagwe e mo lebaganeng bogolo jang go gakolola puso le go reetsa boikarabelo jwa go tlhabolola matshelo a Batswana. We know what these roles and responsibilities mean. Fortunately for me, I think I'm happy to have a president who is a former leader of the opposition, who has tasted the hardships that came with the position under previous governments. So you can count on me to engage with you, to identify those issues, and to see how we try and forge some national consensus about the direction in which we want to take the country, even as we may disagree on other issues, be they policy or pieces of legislation brought to Parliament. I think the real focus of our Parliament should be, in large part, to review all the pieces of legislation that we have. Look at how they interrelate, where there are incongruities either in policy and or in legislation. We need to step in very quickly. We don't have the luxury of time and realign. Tautona Boko gateletse botlhokwa jwa go buisana gangwe le gape go ithona dinta le go sekaseka mo go tseneletseng ditshwetso tse ba di tsayang ba le mongwe le mongwe hela le dipati tsa kganetso ka dikgang tse di amang ditlhabololo tsa setšhaba go isa pele legatshe leno. Tlotlang Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Mothusa Tautona wa lefatshe la Botswana yo gape leng tona wa madi BORARO a re kgagano ya madi ya ngwaga ono e tlhoka ditsela tse dišwa tsa go dirisa madi le go a dirisa sentle matlhoko a setšhaba a beile ko pele le go araba matshwenyego a lebaneng lefatshe leno jaaka letlhoko la ditiro le lehuma. Se se builwe ko bokopanong jwa go sekaseka kgagano ya madi a setšhaba ya ngwaga wa 2025-2026 le boeteledipele jwa dikhansele. Tona wa madi o ne a gatelela botlhokwa jwa boeteledipele jwa dikhansele mo go direleng lefatshe leno le go ba rotloetsa go tsa boikarabelo. Tona BORARO a re puso e ikaelela go baya kgaogano ya madi mo pontsheng. This year's budget demands that we rethink our priorities, demands that we
reimagine possibilities requires that we build with purpose. It is about ensuring that every pula is wisely spent, creating real value and addressing the most pressing issues of our time, the issues of poverty among our people, issues of unemployment, inequality in our society, and climate change. Ladies and gentlemen, the current economic landscape, both globally and locally, demands that we adopt innovative, disciplined, authentic, and forward-looking approaches to managing our finances. As local authorities, you are a critical delivery arm of government, and it is therefore crucial that we hold you to the highest standards of accountability and urge you to honor your commitment to ensuring the production of accounts on time. Failure to do this points to corporate governance failure and compromises public resource accountability. This, in turn, may also provide fertile ground for maladministration and corruption. Also play a pivotal role in generating revenue that directly funds essential services and infrastructure targeted at improving the quality of life of our people. It is imperative that you maximize your revenue streams, diversify the sources of income, and contain costs to achieve financial sustainability and deliver quality services to the communities. Mosuke wa dikoloi tse di rwalang dithoto o tsweletse ka go oketsega kwa kgorong ya mololwane wa Tlokweng. Se se tla jana kgoro ya mololwane o ya Martins Drift e sena go tswalwa ka la bobedi morago ga go tlhatsa ga noka ya Limpopo mo go bakilweng ke go gosomana ga dipula bošeng. A rutla Mojadi Mokibelo. Molelwane wa Martins Drift ke nngwe ya melelwane e megolwane ya kgwebo gareng ga lehatshe leno le la Aforika Borwa mme morago ga go tswala teba lenoka e Limpopo e thatsang se se pateleditse boeteledipele go tsaya tshwetso ya go emisa kgwebo mo molelwaneng o mme se jaanong sa bosetama gore bagwebi le bakgweetsi ba dikoloi tsa dithoto ba heletse ba dirisa melelwane mengwe go ka kgabaganyetsa go lehatshe la Aforika Borwa mo thoho mme molelwane wa Tlokweng wa bo e le nngwe ya e itemogela mosuke go hitha mo nakong eno sa le go tswalwa ga molelwane wa Martins Drift. Ntsi ba nako ga re nke re nna le mela e melele ya diteraka tse di tswang ko mo Botswana di ya ko South Africa. Ra te re nne le mela e le ya diteraka tse di tswang ko South Africa di tisa dithoto mo Botswana. Mme mo nakong ya gompieno mola wa diteraka o setse o supa wa diteraka tse di tswang mo Botswana di ya ko South Africa o le molele se se ra gore ke lone lebaka kgotsa ke yone as a result of the closure ya Martins Drift ke yone e dirileng gore mela ya rona e nne jang. Bakgweetsi ba dikoloi tsa dithoto ba supa maitemogelo mangwe jaaka ba dirisa molelwane o go hitha mo nakong eno. Still mathata ko Martins Drift ao ke ditse mathata a kwana so go mosuke bara re tsala ke tsena ha phakela but I'm still here. Mo rona every time a go bua go tuira manifesto mara go South Africa o dira ga bone ya labota go tsamaya go skeniwa hela. Those people are not in the offices in Martins Drift again. At least 20 of them, they must come and help these people. You can spend 3, 4, 5 days on the queue, no bathroom, no sanitary places, good places for us as ladies. Le ha go ntse jalo boeteledipele jwa molelwane wa Tlokweng bo dirile thulaganyo e hapegileng go ka tsibogela seemo se. Re dirile gore diteraka tsotlhe tse le gore ne di tshwanetse di ye ko Martins Drift ha di divertela to any other border post di hite hela di sa change office of entry re tabo re di thusa hela gore di kgone go hehosa motsamo wa bone ka gore ha re ka follow the normal process e ntse ile teng go ne go ka dira mela e melele e bile ga dia le bone bora dikgwebo le gone gore dilwana di helle di goroga kuma rekisetsong ka nako e siameng.
go ya ka boeteledipele ba mololwane o ba supile ga ba tla tswelela ba heosa ditirelo tsa bone go thusa bothe ba ba kgabaganya le go thomisa gore sengwe le sengwe se tsamaya ka thelelo. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng Border Post. Go fetolwa ga molao wa kabolefatshe la morafe wa 2018 go tsile ka diphetogo tse bontsi jwa Batswana ba dumelang gore di ba baya ka fa mosing le go ba lomeletsa go ka nna le ditsha. Se se builwe ke mopalamente wa Shashe West Jeremiah Frenzel mo phuthegong ya kgotla kwa Makobo. Abigail Madorobo wa bega. Fa go tsebogelwa kgetho e, puso e ne a fokotsa dithata tse di neng di beilwe mo maphateng a ka boditsha gore Batswana ba kgone go nna le sebaka sa go nna le ditsha. Madi a go fetola maina a setsha se se rekilweng gompieko ke 500 pula go tswa mo go 3000 pula wa pele magareng ga tse dingwe. Mme mo bogompiekong dithwathwa tse dišwa ke gore setsha o se transfer o se tsaya go tswa ka go ya ka madi a teng a go boditswe a isitswe go 500 pula. Gore sa boswa sone thwathwa teng le one ke 200 pula. A ke ra yuta. E be dithwathwa tse di supa gore mo business plotong ba ba nang le dikgwebo ngwaga mongwe le mongwe go a duelwa ditsha tsa business o duela lease mme lease yone eo ga o e duela ne go mejariwa ka di-square metera charge nngwe le nngwe ya square metera 1 pula mme mo madingwana a pula square metera gompieko se se diragalang ke gore square metera sengwe le sengwe o se duela madi a kanang ka 10 thebe. Motse wa Makobo o lebanwe ke dikgwetlho di tshwana thaelo ya matwana a borutelo mme seo se dira gore baithuti ba nne bantsi mo ntwaneng e le nngwe le thoko la didirisiwa tsa baithuti magareng ga tse dingwe. Re na le shortage of furniture mo sekolong. Se se tona se e leng gore tota sekolo se la ka sone bana ba pitagane mo e leng gore bana ba kopa gore sekolong ka re se ka agelwa a block because bana ba hitile palo mo irile mo letsatsi la maabane ba hitela stand 7 ma stand 5 a bone ba tshwanetse gore ba tsene mo ditlaseng tse pedi mme ba kgona go tsena mo tlaseng e le nngwe hela ba go to kopa bidise gore ba thuse ka crash. Jaanong go na le ha guardroom teng jaanong bana ba kopa motakase mo guardroom ya bone ga ena motakase. Banne ba itumeletse phuthego e ba re itsele ka nako e maleba ka ba lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng. Rona re ga kae ba go teng re kgakala di-transformera re beilwe ke ba land board mme ga re tsena ko di-officing ga re kgone go thusega ba re bolela gore re kgakala le transformera. Mo Makobo o ithela ile gore re na le seemo sa transport gongwe bosigo so clinic ya rona ne ke kopa gore ke sa nne le mo go teng e ka bereka kana 24 hours mme hela ise gore ba thegotse go na le batho bonne se ba stand by. Banni ba kopile mo palamente go rekegela kopo ya bone ya go agelwa sekolo se se golwane mo kgaolong ya bone. Abigail Madorobo, BTV News, Makobo. Fa re gatela pele ka dikgang tsa rona go tlhalosiwa fa go tshologa ga dipula tsa monongwaga go diile temo. Moitseanape wa temo mo kgaolong ya Joneng Mabutsane Mme Maria Tsamase o tlhagisitse balemi ka diji tse di ka nnang tsa tla le dipula. Magarebe Nkwane wa latela. E re lentswa balemi ba sale ba nyoretswe dipula mo lebakeng le lelele, dipula tse di tsweletseng ka go gosomana go ralala lefatshe leno di ba dia go lema le go jwala ka nako ka go nna ba letela gore bokgola mo mmung e nne jo bo lekanetseng sentle. Moitseanape wa temo mo kgaolong ya Joneng Mabutsane a re jaaka dipula dina jaana metsi a dipula a isa menontsane kwa tlase selo se se bakang gore dijalo di seke tsa itekanna. A ba gwetlha go jesa dijalo menontsane gore ba bone thobo e nametsang. Pula ya rona yana mme jalo e na ka bontsi be ra gore jalo balemi bana ba ema ka go baneng ba emetse gore bokgola bo lekanele mo mmung gore ba kgone go lema sentle. Sejalo ga se batle go operate tshimo ga go batle gore o bo mmu o le metsi o tshwanetse gore mmu a teng metsi a mokgolo jwa teng bo lekanetse gore le wena o kgone gore o bereke mmu a teng sentle. Jalo ke re ba ba lemileng ke be ke simolola ke kope gore betso go a go nna le gore metsi
a tse monontshane ole go e go nna le a high leaching mo teng yaanong high leaching e ntse yalo re kopa gore ba ye go top dress and go top dressa go raya gore production ya gago ya oketsega o oketsa production ka gore ha o ntse o feeda sejalo sone ka bosone o ntse o oketsa gore se tle se go busetse sengwe yaanong ba se ka tshaba go tsenya mabogo a bone mo dikgwatlheng ba re ka LAN ba re ka fertilizer mme gape ke supe gore mo kgaolong ya mabutsana go na le ba e leng gore fertilizer yone e setseng hela ba top dressa ka yone mme bontsi jwa bone ba ba dirang jalo ba boela thobo ya bone e nna ko godimo kgabagare balemi ba lela thata ka mohero mo masimong a bone o lwelang le dijalo menontshane le metsi mo mmung iri a re ra amogela dipula ha re ra simola ka diterekere tsa rona be nna kganya mohero gore kana malatsing ana re manenja mohero ka mo go teng biological control kore re lebela I mean I was to say physical control kore ra o lebela o tlhoka pele e sena pula ena a be re simola go lema o se tlogile ha o ka lemoga yana tlhaga e o e bona mo tshimong ya metsi se se yellow se bidwa go te khotodua yaanong ha pula ya sena ona ena wa se letela pele gore se tlhoge ha sena ona se tlhoga ke gona bo ka se lema ha o iralo wa bo go kutse manifestation wa shone kore mohero o tlong go nna le one kana o nka nna le one mo tshimong ya me wa go nna go tlase gone ana re sengwa ke tsone sethunya se re sengwa ke thepe re sengwa ke mohero go tentlolela mme ha se o tlogetswa tlhoga ka o tlogile yana a bo pitikolla o hukuditse bo o tla go 60% down o se o heditse wa go controller just o sengwa sepe yaanong ke sone se e leng gore gongwe ke mohuto a temo kana management practice o mongwe o ne ra o ithuta ka kwane gore wa re berekela rona ba re iseng re jale le rona ha re pitikollana mohero o tlang o ntshitse dintlha o sa tsena gotlhe mo mmu ga o kgone go swa because pula ya tla e o nosetsa gape yaanong ke gone bothata bo e le gore na le bone bo bontsi mo nakong ya gompieno mme ana pula ene ra e tlhoka thata ke se e leng gore go tshwanetse gore go nne yalo ga re lema o jala mo bokgoneng bo bontsinyana ke tsa gore tla bona dijo tse di siameng go mo go ka ntshang production mo gompienong ke one mmedi mme mmedi go batla o lema wa hybrid wa 3 months ka re lebeletse gore pula ya go pheo ya go tlhaba ka bo June mme from now ha re jala dijalo tsa rona di tla be di le ready ka March ha re lema morago ga kgwedi e tlang ke gone re tla be re mo pitlaganong ya gore re ka nna re tshubelwa mme mmedi kono o siameng le dinawa bo magapu bo entse ene ga ke tsa bereka sentle ha pula entse ya ka entse jalo le fa go ntse jalo balemi ba kgothaditswe go itshwaraganya le balemi ba bangwe go amogana dikitso mo go tsa temo gore ba itseele botsipa jwa go ikgodisa mo temong Makgarebenkwane BTV News masimo a Kadue babelaelwa ba le bararo ba tsene ka lenga la seloko fa a le mongwe a tlhokafetse morago ga go thuba le go kgothosa batho kwa lefelong le la amogelang baeng kwa Plateau kwa Kasane mookamela mapodisi ya district number 7 senior superintendent Meshak Pulenyane a re bana ba le bane ba ne ba tsena kwa lefelong leo ka nako ya boraro mo mosong wa Labone ba tlhasela batho ba letso la China mme ba inanaga ka 25,000 pula le megala letheka e le pedi ke a leboga yole ka pego Senior Superintendent Pulenyane a re babelaelwa bao ba ne ba dirisa koloi ya modiro wa Toyota Ranex e neng ya hithelwa iphuagantswe gaufi le lehelo la ditiragalo. Mapodisi a neng a theogetse mo lehelong leo ba ne ba tsibogela tiragalo eo mme ba kgona go hithela babelaelwa bao. Babelaelwa ba ne ba sukasukana le mapodisi kgabagare a le mongwe a hulwa a bo a bolawa fa ba le bararo ba ne ba le botsa phokotse. Irile mo mosong ono re le ba sepodisi sa Kasane ra amogela ikuelo gore go na le banna ba le bane ba ba tseneng ko guest house ya Iqidi ba tshwara re wa letsola mo China yona bukile teng gone ho ana le mosadi wa gagwe mme ba kgona go tsaya madi a 20,000 le cell phone tse pedi le dikoine tse dintsi tsene di le mo kgetsing di ka amount at close to 5,000 mme ka bolesego ka rena le task team tsa rona tse tharo mo kgaolong ya rona ya Kasane ka Zungula team e nngwe ne le temo Plateau mme ka bolesego ba bona koloi yone ya Ranex ya modiro wa Ranex mme ba e koba gone hong ba babedi ba tswa mo go yone ba tswa ba sia ga go sala ba le babedi mme mapodisi ne ba kgona go ba tshwara bone ba babedi bao
go itlhalla go nna le dikgwagakgwagano go bo go hella go hulane mapodisi ne ba hula yo mongwe ke supela yalo mme irile ha ra go sediwa ha sepatela a tsena ke ba bongaka ba supa gore nyame o latlhegetswe ke botshelo. Basupi ba tiragalo eo ba le babedi ba ne ba tlhalosa se ba se boneng mosong ono. Man breaks the door, get inside my bedroom, wake me up, and say, keep quiet, otherwise we'll kill you. As in, borra ba le babedi ba ne ba thuba mme ba kgona go tsena fa ke neng ke robetse teng. Ba ne ba nthaya ba rekile dimale go sa nneng jalo ba tla mpolaya. Ba ne ba mpotsa gore madi a kae. Ke ne ka lemoga fa botshelo jwa me bo le mo diphatseng ka jalo ke ne ka ba neela sengwe le sengwe se ba neng ba se lopa. There are some other people I hear, there are more people. And then I say, okay, we are old people, don't hurt us. You tell me I can give you whatever you want. So bane ba hunela mabogo ka ha morago ba hunela le mo molomong ka disilo tape. Se be ba tsa madi a kana mo ka 25,000 le dikhoinela lo di phone e be ba tsa le dikarata tsa dibanka. Senior Superintendent Pulenyane a re ba mo mothaleng wa babelaelwa bao mme o solofetsa setšhaba gore ba tla ba tshwara. O supa gore borre ba ne ba lebane borre ba ba lebane mapodisi a ba bone ka boammaruri go setse go siile ba le bararo mme re mo motlhaleng wa bone re tla go hella ha ba leng teng ke solohetse we'll arrest them re tla ba tshwara. Setšhaba se gakololwa go nna podi matseba ka go bega sepe se se belaisegang se se ka thusang mapodisi mo letsholong la bone. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Mo go tsa mafatsheng a sele makgolokgolo a balatedi ba diphathi tsa kganetso ba ne ba dirile dipopelelo kwa Maputo, Mozambique ka nako e Daniel Chapo a neng a ikanisiwa go nna tautana wa botlhano wa lefatshe leo. Chapo wa dingwaga tse di 42 ke sealogane sa dithuto tsa molao. Dipopelelo tse di ntseng di tsweletse bošeng jaana di ne tsa paka go bolawa ga batho ba ka tshwara 300 go akaretswa le bana. Moeteledipele wa kganetso Venancio Mondlane o ntse a eteletse pele dipopelelo tse ka go anamisa molaetsa wa mo maranyaneng a Facebook a gwetla go busediwa ga ditlhopho tse di senang tsietso. Mafatsheng mangwe a bophirima go akaretsa la America a supile fana le pelaelo ya gore ditlhopho tse di ka tswa di sa tsamaisiwa sentle. Motswana wetso ka nako e tla re dinele Thato Kgosimore a re fetsa metshameko. Ke a go leboga Lucia. In context ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang go wena ka Thato Kgosimore mothoetso madume a re bepego e go setlhoeng. E tla bo le motshameko o mašetla ebile o le botlhokwa ka mafelo a beke mo lekeng ya First Division ya Borwa jaaka setlhopha se se kwa mogatleng sa Magosi se etela se se mo go a boferabedi sa UB Hawks kwa lebaleng la BPSC segonjono. Magosi ba tla ba lebile phenyo go ka leka go ipa mo maemong a mantle go ka tila go wela kwa tlase fa Hawks ba tla bo ba lebile go ka tswelela ba le mo maemong a boferabedi mo go tse di ferabedi tse di kwa godimo go ntse sefako wa latela. Magosi ba mo nakong eno ba le ko mogateng wa loko ba ntse ba sa dire sente jaaka go tsena mo nakong eno ba kgonne fela go fenya motshameko le mongwe ba tshameka maleka gabedi mo metshamekong e supa e ba setseng ba e tshamekile so ba se sa go kgateng seno se dino di le nne le go nisiwa difera bongwe. But since I didn't have a lot of time with the team, I just brought in last week, so I started training the team on Thursday and Friday. So I think this is my 5th day now, training with the boys. So I'm still assessing the players that I found there in the team and try to incorporate them with the one that we just brought in to beef up the squad. So we've brought some couple of players to beef up the squad. I think we'll play, we'll give account, even though it's really still need a lot of work
No, the log standings, there were so many factors. So I think the new change of management, it will bring stability into the team. So I think the players, they are motivated. The morale side, they'll play well on Friday night. lentswa se le mo meemong a bofera bobedi setlhopha sa UB Hawks le sone se supile tshameko e bokoa tsena le dintlha fela di supa go tswa mo phenyong tse pedi maleka a le mangwe se farologangwa fela ke dintlha tse pedi sone le sa magosi mo motshamekong wa sone wa bofelo wa ligi setlhopha sa ga Alex Malete sa Hawks se notile sa Desert Ngau ka nnogo le fela. We are still looking to improve. There are certain things that we know we should improve. There are certain things that we do so well that we know we should maintain. I don't think the position of where Magosi is will affect us in terms of our focus. They're in a very difficult position where they need all the points. We are also not in a good position, not in our preferred position. We started well, but after 3 games, it was very, very difficult for us. We couldn't collect points, so we are looking to turn things around. So we're expecting a very difficult match against Magosi. Phenyo e ka fa setlhopha sa Hawks sebaka sa go ka tswelela se le mo dithopeng tsa ntlha tse ferang bobedi fa dintlha tse tharo ka fa letlhakore le lengwe di ka thatosetsa Magosi go tola setlhopha sa UB Hawks. Motshameko o ka nako ya borataro maitsiboa kwa lebale la BPS mono Gaborone. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Re sa le 4 modula setilo wa ligi eo ya First Division ya Borwa Meja Thebetsile Mokgwa o tsweletsa tlhalosa fa go tlhoka barotlwetse ba ligi go ama selebego sa ligi ga mmogo le seemo sa tshameko ka go sena sepe se se rotloetsang batshameki. Meja Mokgwa o tlhalositse fa ba ise ba itlhoboge e le boeteledipele ka jaana ba tsweletse ka go taboga le papa go leka go tsomana le barotlwetse. Khomtsa Sefako a tswelela. La bofelo ligi ya First Division e na le barotlwetse ke paka e fetileng fa ba leka fata sa gathotetso ya khamphane ya moepo a ditemane ya BOTSWANA ba neng ba rotloetsa diliki tsotlhe ya borwa le ya bokoni. Mokgwa a re motshameko wa tura ke ka mongwe go le botlhokwa go nna le barotloetsi go imolola dithopa bokete jo di borweleng. Go tlhoka sponsorship in many a times we can attribute the lack of commitment or more ya ka bua the players motivation kana ga diplara ba tshameka ba itse gore ba gona se ba se lebile ngale ga go tshwana ga ba tshameka hela ba sa itse gore ga letsatsi le phirima ra go roba eng mme hela ga bana le sele gore ba se lebile re dumela gore the competition is usually higher. Ke dumela gore in the past 2 seasons o bone gore First Division even came to be one of the best leagues e le gore tota ne sa lo ke mongwe mo morago. The level of competition, it was very high because the clubs need the ultimate prize le the promotion. A re ba itemogetse fa tshameko ile kwa tlase ka dilo di tshwana le thoko la madi mo dithopeng di ama dipaakanyo le dituelo tsa batshameki le go kgona go nna mo seemong se se siameng. The football currently is very expensive and our clubs the current situation whereby we have started the league without a sponsorship, but we have not lost hope. We are still running. We are engaged with BFA executives. We are trying all avenues. In the form of grants, so that at least we can improve even the competition. When clubs one of those grants, even the ground becomes a bit fair. Level in terms of financial fair play, and all the clubs can afford to build their squad. All the clubs can afford to compete at the same level. Mo nakong eno sengwe fela se se rotetsang dithopa go dira bonte ke go lwela go thatogela kwa ligi e kgolwane jaaka First Division go sena sejana dietsele kgotsa sepe se fengwang ke dithopa kana batshameki. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Pego ya bofelo ke tlhalosang fa morulaganyi wa kgaisanyo ya Kopong Cross Country ebile le mothusa modula stilo wa setlhopha sa Lefika Athletics Club wa ke ditsamaleso a dipaakanyo tsa kgaisanyo eo ya ngwaga le ngwaga di tsamaya sentle jaaka ba setse ba kwaditse batabogi ba feta lekgolo ba ditlhopha tsa mabelo tse di farologaneng tsa monogae ka tla go kgakolo le William Seyoka.
Malesu o tsweletsa re o solofetse go le gontsi mo kgaisanong eo ya kopong cross country ka gore batabogi ba mono gae ba tla bo ba e dirisa go itlhokoletsa dikgaisano tsa Lefika International Relays tse di tla bong di dirisiwa go ipatlela phatlha kwa dikgaisanong tsa World Relays tse di tla tshwarwang kwa China ka kgwedi ya Motsheganong. I can say to you, athletes are ready. I'm told plus 100 of BA athletes because le bona ba itse gore ke springboard sa di qualifiers and other things. Mothusa modulasetulo yo wa Lefika Athletics Club o tsweletsa re le fa ba itemogetse dikgwetlho tse di farologaneng go baakanyetsa kgaisano eo ba itumelela ke monokeng le tirisano mmogo e ba e filweng ke ba Botswana National Sports Commission le ba Botswana Athletics Association mo go netefatseng gore kgaisano eo ya ngwaga le ngwaga e tswelela jaaka go ne go rulagantswe. We have BAA also coming in as a sponsor, paying for the officials. That's cross country. They do the same as well ka di relay. BA is the host the relays on it. We are the implementers. As I said, grapple rona la ke gore date e revealing. It looks like stadium sa renovatiwa at checking hall. So we're still going through discussions with the rightful people gore how can they get this thing fixed. Alternatively, we're going to have to move them to Francistown. Kgaisano eo ya kopong cross country e tla bonye thankgolola dikgaisano tsa mabelo tsa monongwaga e tla bo e golagantswe ka dikgele tsa 4 kilometers, 5 kilometers, 8 kilometers le la mmamman la 10 kilometers mme go tla bo go iteisana borathana bomme le borre mo matlhakoreng ao otlhe. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa In Context e letsa nako ya boraro a re bo re kopane ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe gape tsa metshameko ka se sebaka In Context ya tswelela le Lucia. What we can do now is